вас на торжественной церемонии открытия нового здания административно-бытового корпуса Актанышского района электрических сетей. И построено новое здание, которое выполнено с применением Татарстан Ментимира Шариповича Шаймиева. Юбилейный для Республики Татарстан год. В состав комплекса входит административное здание, охранные пункты, благоустроенная территория к комплексу. В этом здании будут работать более 60 человек, для которых созданы самые лучшие условия труда для эффективной и плодотворной работы. И сегодня мы хотим поблагодарить генерального директора акционерного общества «Сетевая компания» Ильшата Шаеховича Фардеева и всех тех, кто принял активное участие в строительстве и сделали такой значимый подарок работникам филиала и Актанышского муниципального района. Bu tantanalı gündə biz dolqunlanı bilan şadlıq, suyunish hislarini kechiramiz. Yangi tuzilgan binamiz qabul etarga hozir. Hurmatli Ilshad Shayxovich, shaqarliq qo'noqlar, sizga ting'isiz xizmatingiz uchun zo'r rahmatimizni yetkazamiz. Jamg'iyatimizning yetakchilarini kunni tunga yolg'ab ishlagan tuzuvchilarga rahmatimizni bildiramiz. Для торжественной церемонии разрезания ленты приглашаются Руководитель аппарата президента Республики Татарстан Азгат Ахметович Сафаров. Рахим Идилис. Генеральный директор акционерного общества «Сетевая компания» Ильшат Шаехович Фардеев. Глава Актанышского муниципального района Энгель Навапович Ваттахов. Начальник Актанышского района электрических сетей Марат Марселевич Шакиров. Her bir üstte, согласно минимальным решениям, когда карбусында бар, онда любой күнә сезнең İşte başladınız mı hele bugün? 12 тысяч потребителей, 13 тысяч приборов учета. Распределителей Актанышского района. Понятно, что он занимается. То есть вот здесь 15 минут планерка. Нижнекамских электрических сетей Серова Марина Григорьевна. Рада вас приветствовать. Не надо 17 деревьев отключать. Вот, все это вышка, сейчас мы увидим, все, изолированные вставки. Необходимости нет, счетчик в это время работает, то есть современный метод работы. Штук трансформаторных подстанций. Занимаемся техническим обслуживанием эксплуатации, капитальным ремонтом, текущим ремонтом энергооборудования. Вы специально под нас приезд здесь организовали? Да, ну, здесь дистанционное обучение как раз проходит, ребята, потому что, почти 80%. Это вместо этого, что очень временно, это потом снимается. Ставить сюда Сами, чтобы безопасить. Вот на высоте выполнять безопасно. Сначала в виртуальном мире, а после этого только дистанционно. Изолятор ставит, крутит. Полностью. Центр, вот. Что, 0,4? После 0,4 0,52, 0,52. Большое спасибо. Здесь команда? В основном занимаемся заменой изоляторов на боевых. Слушай, это КамАЗ на базе шасси команды. Самарики наши. А еще на машину по качеству энергоснабжения организация входит в пятерку наиболее надежных компаний России. Ее показатели соизмеримы с уровнем сетевых компаний развитых европейских государств. В текущем году ваша компания начала реализацию масштабной инвестиционной программы. Вот, мне здесь цифры. Объем финансирования в течение 5 лет, с 20 по 24, составит порядка 50 миллиардов рублей. Энергетик без напряжения не бывает. Мы сегодня увидели, что на границе Татарстана, Башкортостана, Татарстаном эти работы производят. Вот они все здесь абсолютно. Люди, которые способны работать и вести дальше развитие энергетической отрасли Республики Татарстан. Sizning ko'ngildan yangi bino bilan rahmatni yetkazib tuzuvchilarimizga. Это ваша награда наша.
Актаныш электр шелтәре ул безнең районның иң зур предприятиеләреннән берсе, әйдәп баручы предприятиеләрнең берсе. Һәм без чын күңелдән горурланабыз шундый предприятиенең бөтен җирлектә урнашуы белән. Мин инде үзем 98 елдан бирле эшлим, район башлыгы булып. Эшләй башлаганда хәтерлим, без бит көнгә 2 мәртәбә сыер савырга кирәк. Безнең бер генә көндә җугы ут аерылмай калган, сөт савылмай калган. Нәрсәләр генә күрмәдек без. Иле шул вакытта 12 көн буе Актаныш районы бернинди утсыз утырган җылларда булды безнең. Шуннан соң менә дөрестән дә Ишат килгәннән соң бик күп эшләр эшләнделәр. Резерв линия 42 километр дигез бит Ишат линиясы сузылды, резервный линия булдырылды. Һәрбер җирлектә кабельләргә алыштырылды. Бу көндә аның сөте дә икенче, но бер генә көндә безнең андай ниндидер отключение, ниндидер утайыр аркасында производство тукталган. Без шыракны хәтерләмәйбез. Яңа күрә инде шын күңелдән рәхмәт әйтәсе килә. Бик зур рәхмәт Ишат туган җир канлы булганыбыз өчен. Сезнең тарафтан районга күпме безнең инвестицияләр эшләнде. Менә бу сыгына Ардиповканың былтыр декабрьдә дөрестән дә башланган иде. Һәм менә сезнең идея белән бу көндә ниди мотор хала барлыкка килә дисәк тә дөрес була торган. Актаныш районын Актаныштан гына тормый. Аның 87 авылы бар. Һәрбер кеше, һәрбер авылдан чыккан кеше шулай туган җире өчен эшләсә, районның башка проблемасы да булмас иде бу көндә. И хотелось бы Пошла на языке первый запись. Шатланып, қарап қалам. Sizga bitiringizdan bek zo'r rahmat. Вот эти все изменения происходят, конечно, благодаря неустанному труду сельчан. Какое внимание в республике уделяется сельскому хозяйству. Тағы да бек ұзақ жылдар батыр өтіп қызметтерге ассын. Оңышылар өзіңізге. Сәндер саулық, оңышылар тілейбіз. Табылбәтте сіздің алқышлар. Истәлікке, фотосуретке. Рахмат егірітіп. Альберт Фандышшы, агросила группа. Көптен түгіл бірнеше айларда біздің 23 тонна қошуты жетіштіре тұрған фабрика түзіп, пайдалануға тапсырды. Онында бүттіп 200 миллионнан артып инвестиция кіртірді. Алла білсәні келешекте тіршілік тәсілді де районға инвестициялар кіртірге әзір бұл компания. Район башлығылары мұсалға қойып ішлей тұрғаны үш районға инвестициялар жәліп ету. Солайғаш менің бик зор рахматымны жеткіресін келеді. Ишат Шайсызға, Альберт Фандышшызға, Гөлмен агросила компаниясына. Бейрам белән барыгызны да. Рахмат Энгел Нович. Һәм җанатәне белән алга бәйләнгән үстеләдән эзләп яратучы шушы җирекнең күренекле улы Әмәт агрофирмасының акционеры Мустафин Альберт Фәндусулына Актаныш районының мактаулы гражданины дигән мактаулы исем бирелә. Альберт Фәндусул шын күңелдән тәбриклибез. Рахмат хезмәтегезгә. Исәнлек, саулык, уңышлар.
Бүгіннен сіз Актаныш районының мақтаулы гражданины құттықтаймыз. Bizning için elbette bu zor bayram. Bu elevatorni tuzagan chog'imda endi bizning ko'pgina подрядчиклар ishladi. Ularga endi bugungi bayramda shunday zo'r qo'noqlar bo'lamiz bizning ishimga zo'r shodlik. Chunki hukumatimizning, prezidentimizning avul tubaklarini iftivar etuvi u bizning ishimga büyük ihtimal avullarga ikkinchi sulush beradi. 15 yil o'tib biz endi shashag'ish bilan o'zimizning avullarimiz turida qo'yg'irtib Anagra firmasini uyushtirdik. Endi ko'rganingizcha avullarimizda yangi uylar, masjidlar qurildi. Yangi yo'llar tuzildi, parklar tuzildi. Men shuni ko'rib shodlanam ham, bek quvonam. Endi bugungi kunda g'ururlanib ayttirga bo'lar. Anagra firmasi Tatariston Respublikasining avul өлкәсендә иң үзен күрсәткән лидер дип билгеләде. Шөкер, ничек уйласа, шулай тормышка ашырып килә. Хөрмәтле Асхат Әхмәтович, сезгә инде үзебезнең зур рәхмәт сүзләребезне әйтәсебез килә. Хөкүмәт тарафыннан, президентыбызның тарафыннан шушы элеваторны төзегәндә бик зур ярдәм булды, субсидиялар бирелде. Һәм инде без авыл халкыннан сезне үтенеп сорыйбыз. Bizning rahmat so'zlarimizni prezidentimizga yetkazishga zo'r rahmatimni Elshad sizga aytasimiz kelar. O'zingiz avul xo'jaligida ishlagan ishlaringizning chegi yo'q. Avul jonli xalqni yaratuvchan ham endi avul uchun ehtimol ko'p zo'r ishlar ishlaysiz. Zo'r rahmatimizni shulay yo'q. Farizga sizga aytasim kelar. Sizning komandaga, sizning kollektivga zor işler işleysiz. Bugün indi 51 sentner gektarından ekmek jeyip kelesiz. Hem indi gelecekte dağında 2000 baş sıyırga ferma tüzerge hem ko'pgina investitsiyalar qilib deb planlar qurasiz. Rahmat o'zingizga. Hem indi xayrli do'stlar, şuşu ishlagan ishlarimiz uzun ömürlü bo'lsin. Bularimiz ishlagan amallarimiz egilikli bo'lsin. Şuşu elevatordan o'tib pishgan xush isli ekmeklar o'zimizning tovonlardan uzilmasin. Bayramlar bilan. Rahmat. Rahmat bek zo'r albatta bunda. Hurmatli rayondoshlar, muhtaram qonaqlar, avuldoshlar, haqadir eng to'lqinlantirg'ich kutib olgan mezgillar yetdi. Bugungi bayramning eng muhim nuqtasına kelib jetdik. Ekmek qabul etuv kompleksining rasmiy ochiq tantanasi. Rahim ediyoruz kurbanlı izleyiciler. Askat Muhammadovich Safarov, İşat Sayıkış Vardiyev, Engel Nabuş, Pattakov, Albert Fandusovich Mustafinlar. Hayırlı sakatta, aydagız 1, 2, 3. Bir güzel hizmet etsin. Bugün kompleksda tırış hizmeti bilen donulgan, halkla bugün yollagan, ko'p yıllar şu yerlikte tırış hizmet kılgan hizmetleşigiz Tataristan'ın vat kazangan agronomi Mevliyev Melis Mirgaziyan oğlu ismi biriler. Kişini hizmeti örnek yaşayışı donlaydı. Şiir yaratışı, oğuluşu, özünün yazması, şiir ona bilen, beylegen hizmet yerlerin tırışlığın donlap istersin.